U starom Egiptu. Jeste li ikad čuli za Egipat? Nekada davno u toj vreloj prašnjavoj zemlji svi su živjeli pored reke Nil. Svakog dana rano ujutru porodica bi izašla napolje da pozdravi izlazak sunca. Onda bi seli u hladovinu da doručkuju. Posle doručka devojčica je imala časove kod kuće, a njen brat je žurno odlazio, pored ribara koji su pecali u Nilu i ratara koji su obrađivali zemlju. Do škole. Kasniš, prekorio ga je učitelj. Seo je pored ostalih dečaka i počeo je čas pisanja. Dečaci su umakali četkice u mastilo i pažljivo prepisivali reči. Reč za vodu podsjećala je na talase. Ruka je izgledala kao pružen dlan. Usta su ličila na dve usne. Posle škole deca bi se prošetala kroz pijačnu gužvu. Akrobati su skakali i prevrtali se. Posvuda se širio miris raznih začina. Ali su najbolji bili lepljivi i slatki medenjaci. Nedaleko odatle ljudi su se okupili na obali reke da vide kako stiže faraonov brod. Deca su provirivala kroz gužvu kako bi opazila svog kralja. Faraona su proneli po ulicama na blistavom zlatnom prestolu. Sluge su ga hladile lepezama od nojevog perja, a žene su pred njega bacale mirisne latice cveća. Te večeri je porodica priredila zabavu u čast faraonovog povratka kući. Svi su se gostili pečenom guskom, sočnim rebrima i hrskavom ribom u palminom lišću. Onda je dečak s drugarima zaigrao jednu igru na tabli, dok je njegova sestra svirala harfu i pevala. Kada se skroz smrklo i kad su sa svih strana se začuli zrikavci, porodica se oprostila od svojih gostiju. Pospana deca su se popela na krov i raširila svoje prostirke. Legla su da spavaju pod zvezdanim nebom. I sanjala sve što su tog dana videla. Da li bi vam se dopalo da ste i vi živjeli u starom Egiptu?